ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital Jiao ke Balaseng dan ke Kasih Jaintia Presbyterian Assembly kelas sedang banpau iki kam bom hok jongka hadien bagi samla jongka Balang Presbyterian kila that madan iki kam jong Medical Superintendent Dr. Didi Tariang bat Administrative Officer ba Kiti Renja dak ba keno ba kini ki arngot kila le iki kam ki bom yahap setia hakaba kila penkiu tulop dalade kini kejing that madan ki samla ka Balang bakentop yu samla Ricky Cooper patau bat usamla kit boklang nong plang kadai lor ka jingsha yu rot ya ka hok long brio man brio jang ki nong tre ni ka hospital hakaba ka wei ka doctor kabala tip kerteng kum ka Dr. Rachel R. Rapsang kabatre kum ka dental officer kala Sha Weng Kam tang namar baka shim shuti baka armet ni ka shim ya ka maternity leave tang namar baka de ka kam kontrak batru bakam dan kanu ka kendon hakabai day bat kani ka shuti kat kum ka shithi bala soi do medical superintendent jong kani ka hospital Dr. David D. Tariang ula patharu ya kani ka doktor bahkan penpai biang ya ka tulap ka bakala shim jong pana jelio mentau snam ka bakot R hajar sanspa tingka nalor kani ginong penya kini ka hospital kila thungno daw Dr. M. Khaja Khalid Nawaz MDS oral and maxillofacial hakachaka jong ka Dr. Rapsang bat kala siu u hadu prapo hajar tingka shibenai shu kila yathu ba wei samla batre kini ka hospital hadien bula kempang bat bakajing syutam kala banjur kini ki arngot kinong penya kila patha u bo un e no ekakam batru bo un pen phai no ekatulop ka bolo shem men bau dang thiapang kini ki samla kila yathu ba kila dep ban ujor show administrative ka KGP assembly ba un le ai lor kani ndai ba ngosi kalong ba hadu menta kamdon kanu ko jingshem khya naki ba halor kumta kini ki samla kila bu ekajingkli ya ki bor penya jong ka KGP assembly da ka baong lada ngimyo ya ka jing bishar ka bohok na ka Balang ka eipat ngin kmilti na ka perthai ka bacha ka kum ka bolong ta po ka Robert Hospital ka banikong bolong ba po Robert Hospital dan di bakam ya di medical superintendent ba administrative officer ngiyong handrai rodani pet ni bishar hok ya kini ki kot ki bang sa ai supi kalong ba kadang ka memorandum of association po Robert Hospital ka ang baya ka P jong UMS medical superintendent ba administrative officer la ban fix baik tangda ka KGP assembly kat kum bang UI ningkong du ladang pek ya ka P mo ka jong UMS kalong bala ai da ka Kasih Presbyterian Assembly limba kiti jong Reverend Dr. J.F. Jerwan chuai bidang de pek ya ka KGP assembly kalau nggak basic nado kanda aja rice pan repo tingkat ter kaya bukan rio aja sispa shpo bat kadang kata charge allowance ke pasan hajar tingkat bat kadang practicing allowance ke pasan hajar arspa hendra ya kan nado arjan rio ke charge allowance mentahi laki sudu arjan bat hendra ya bagi pek pada ya ketulok bagi sim dekini ki authority ban khamat kalau ba kram kajing ai jimbet jong assembly ya ketulop ladro ya charge allowance nak aku hajar ladro repusan hajar kabalong barokhat ketulop badro ke gross amount kalau silat nyoko hajar tamai tikani kalau persyak ya kalenti jong kami memorandum jong association ya bangi semua ban babarok kidan ya hok batik ya kai kebaja hapot paling ipek pada kalian yang administrative officer yang KGP assembly kalau fix ya KP kalau kami rendam association dan board assembly ban fix ya KP jung gini labu ya ketulap ka kadot aku aja ndai abang ipek pada yang dibisar ikut kisah ketulap badro mentah long sampo aja drotam lai po aja tingkat di susu pada abang ipek yang kami kepisah pada ipek hantai po Robert Hospital pada yang kata kalun bagi ai di nong tray staff kabalai po hajar po ka sisnam ba ya bang pendak bersih po sisnam hari tani bisa ka kum kini kon nipek bau medical superintendent hantai ula sim ya kalun kabalakot ningkong usim laila bat hadian bere usim salak tingkat bat baro kalalong kumba nyolak ay bat yakani beda kalun ladang ipek hakani kekot ke sanction order bala sanction hi daladi aladi ko ong ba the expenditure is debitable to the head account of upkeep ban upkeep
ban upkeep di hospital deh. The expenditure letter. Is debatable to the head of account upkeep. Tikini kilong ki ba pen lengo ini. Namar ba ya pisah lasim kat beman umdan kanu authority ban sanction loan, ba sanction dalade yalade ba hakanu korkom kani yang ibu gajing kali hapo KGP assembly. Ke juba bafidan ban alang support ki pa rumit ka kasih jantia ba kumno ba premier ka tumki an berbu tum memorandum jong association staff iwi staff ntai ba ide staff handai ikem no jing sitom adin bikem jing sitom de kato kani kakem jing sitom ba kila ai kila ong to syong no chwahia adin bi la syong haia harai ba imreko ba kanuru de kini ki authority po hospital ki ong ba in resign na dia kam mai ru hawa ka sumu urban hospital nama kalairap sipor apa wisdom ila resign no na kata kam but nre hadu mata meneru ini staff empat klai dia ke balungo apa dia ba ka balang kepada ban pek ban syarai ini halor ka jimpang halor ka jimban ka jing sitom lapoi pada ka siti ban refund no ya tulap ke ba jutre por hak tu por bendon apa absen diberi berempang ngipek ke balang bahkan pek bahkan saralang ik beduk ik bapoi baban le sistem hari mentan lor bila pang cika ban ai moral support ban ong ba to sumar suwa kanang balasya pendak kot yang sa priang yang di hospital hari nalor ke balap hari sain ni nalor kata beda nang poi so siti ban refund no ya ketulong kamdei tang ini hari doktor Rachel Rukumju Rachel Rapsang kapoi ke siti balap terminate yang service jong bat haju for kong ban refund yang tak tulak. Te nibu kajing kali ya kani karobat hospital kaba commission kajongka kong ba hapo ka memorandum of association kong ba dali leiru ba karobat hospital kanung kerja na commission statement kajongka na kamutu kajongka kabamut kamutu jong karobat hospital kong service to man is service to God. Te nibu kajing kali KGP assembly ke service la aishwa na banta lo fiong service to man ka service to ba ayu ba fila an ta staff hapo yeng lo di sira hapo yeng shwa ba ka service to man is service to God ngas mo kami hapshu bakat kum kajing le jong ka hospital le sing la balong no service to fill man is service to God but shu ni kwa bang ai kubor shpo ki nong yalam ki barang ba boong makide ki nong syara ju barang masmo bakila duno ya ta moral responsibility ane ka moral ground bakin ong yi samla to yati ya po volunteer kerstan ka bayala de ki ya ku simprong susu ngila ban ong nga ong limba kani ke press conference ko menta ya ki nong syara ki jongi ba practice what you preach de shu ban syia ya simprong ban berkentui ki wei pada dale ya diru bahkan ayah kejeng bisa ke bahok lani bakum ki balang keriban singkia ya ni hendak ke kosmosi apa miui kot kislai bapau kalau ba idoni we doktor ibalah tre yang te lakumba lai sausnem sansnem ila tre yang ni hospital itre kum i kontrak mod hapok ka kontrak basis mod ini doktor kila siu ya ketulap kejungi hakador aku arjar samspa aksi benai. Ti kejaran kat ini doktor kentai. Ti keba julong lukur komba ki kentai ni kidang don kamban kawan pun. Ma, ti ini doktor ila tre lasan snem. But dang tau snem ila tho eko gesti. Ibala address sia medical superintendent jo Robot Hospital. Iba la request yang kata maternity leave banpan na medical superintendent kat kum kani gasiti ke bapa kalau bangin sa ICO PCP kalau ba ilapa nang ni nang uta kani ka maternity leave ila omba as discuss with you on June 1st 2015 kamot ladap bani discuss lupa yang ni ka kam ba medical superintendent jong Robot Hospital but kabakam pala kolong ba ya ini doktor kat kum kani ka sanction order kani ka office order
ladapan extend ni ke kontrak ke jungi sasisnam kemud la extend ni ke kontrak jungi kaban efek nado ke sautrek u April arjar khasan kemud ka kontrak jungi kan kut ka sautrek u April arjar khan rio ti ndrai hadiam bilang pan ya kanika maternity leave layo penban na kanika we gesti hadian arbana bala pentip si iro medical superintendent ban ong bala weng senani inga kakam tigini kidi ki jinja ki baskupsi ka bangim chimma poi perkhat na kaliang jongi ru bakum kini ki jinja kinai ngaja ha ka hospital ka bala pek bat ban bu be burti daka KGP assembly ka bakham song lingo ro kolong ba hadian bala wengi di doktor la thungru kumang batai mene ba ka tulok jogini ka arko arjar sanspa har sibana la thung ya uni doktor pat ba lai keteng da u Dr. M Khaja Khalid Nawaz Khalid Nawaz lathung yu ni doktor bat lasiu yu harta ka tulap ka bolong prapo jar tengka sibnai ka boladon ka jingi fer bak lebak harba unir di kontrak basis wa tibat ka tulap lasiu ni kolong prapo jar tengka hak sibnai tinggi sumusi ba kum gi khon jog balang haba ngimbat se ban hapan mi shmat ban yakren yakni ka benta namar ba ngisngo ba kade ka kamyap kamim mo man la kasngi sondi ki pa rungai jong ka balang ki juyeno ig jing aingu bat ru ih ta ki donation ki bo fero fer ban punki yo ni ka hospital hendrai kat kum ji su jongi kalong ba hadian ba kita ki bor penia ki don ru ka to ani ki nong trai le se ki bala juye ut ban na mahmat ki nong elam ki pastor rambak ke KGP assembly mentala bon benai mereka jinglek kelut ke jinglek menti jong kinong alam juga KGP assembly kalau pelong ini hadu ni put bangi masih ban mi khmat ban kren ni jingsya ban ni sngo ba lingba kan ye to ai ba ki pai rungai jong bang presbyterian ki padan keleng joka wi khasi jentia kintep yang ni jingsya ba pleng le si kadon ke ye ki basendat habide ba ni ka bentar